Samolyot meselesi boyunca günüge söyleşip atabız. Buna buyursa jetisinde samolyot anıktalıp 200 orunduk samolyottu 400 orunduk dep Bişkek'e uçak. Al mesele bunun 17'si maydanda 17'ye turgan adamlar yazılıp sonuçta küttü. Emi onun içinde Oşko uçak buyursa. 14'ünde Bişkek'e uçak. O sebepten bir yerde bundaydı. Eğer biz sizleri kağılavatasınlar Kırgızistan'a geteyiz dep. Ben tuğra düşmem sizlerdi. Bizde sizlerdi karmavayla halen aynı barımlar gelse Kırgızistan'a bara vergile. Ataneler menen, babalıklar menen uçurasıp barasınlar mı, gelesiniler mi, özünger çekesiniler. Bırak bugünkü günde Rusya'nın asmanı cavık. Atayın ar bir uçak boyunca Rusya'nın ökmötü toktom bağlalıp bizge ruhsat verip atar. Dağı rahmat, Rusya'nın birliği vardık mesele boyunca bizi kolduk. Keskenle hareket kurup atar. Jana bir olmay kalmadı. Oşon için yakın bölük tuğança şunu söyledi. Tuğanlar mınday. Hazır teknikte qarab şuğulayotganlar негизги sebep bizde adamlar жетishti. Oşon için. Buna çeşim kabul aldık. Ya. En negizgi sebep pasport ulantуу maselesi bu kişi жетishpей атат. Koronavirüs bilen ооруп kalganlar var. Oşoga karabastан biz иштеп атабыз бүгүнкү. Bir dagы elçilik Moskvada иштебейт. Oşonu düşünsöңөр, bu birinci mesele. İkinci mesele, buna pasportu Mart, April'den beri çeçe istep, çeş verdik mi? Ulantarız dedi. Buna çeşti. Prezident Soronbay Sametçi özü girişi alıp, özü kontrol alıp bu meseleni günüge gözemeli. Biz bolsa işte vatamız. Hazır ben ayttım. Bugünden başlayıp 8'den 8'ge çeyin işte. Dağı 4 kişini koşup atam. Dağı koşkalaçı. Anan 5 peririvi. Buna diyeyim. Ova. Oşonu düşüngüle. Erteң dağı bir gün dağı bir 3-4 gün ana valına düşöt. Anam dağı birisilerden aytıp koyun. Bunun barısı sizler için beker jazalat. Oşon için biz atayın oşunday kıldık da. Anam başka jana metro, tiyakta afiristler biz jazay koyuluk, işte tıyım beri koyuluk diye işenbegile. Al atayın janagı spravka ak kagaz көрүнгөнү менен аякта эмеси, защитный эмеси бар. Мындай көрсө, уктуңардан, атайын защитный пленкасы бар. А загранпаспорт маселеси жок. Ушу бүгүн эле сразу печатьти алып чыгып кетесиңер, уже эме жүрө бересиңер. ID картка справка берилет. ID картка справка берилет. Ушу эме жылдын аягына чейин 31 декабрга чейин улантылат. Анан сиздерге айтып коеюн. Күтүп жүрө бербей, эгерде баягы жылдын аягын күтүп жүрө бербей, шартыңар болсо мына жолдор ачылат буюрса 20-июндан кийин. Ошондо үй жака барсаңар сөзсүз паспортты, загранпаспортты бияктан алмаштырсаңар болот. ID картаны Бишкектен алмаштырыш керек. Мыйзам ошондой. Аны биз ошол себептен урматтуу мына көбүнчөсү жаштар экенсиңер, биздин уландар, кыздар, мен сиздерге айтып коеюн, кичине сабырдуулук кылсаңар. Biz баарын hareket 17 Mart'ta штаб түзгөндөн бери biz günü tünü иштеп атабыз. Балдарыбыз аэропортторго, хостелдерге, ушундай топтолгон кыргыздар ооруп жаткан жерлерге тамак жеткизип алып ооруп калды. Ошого карабастан biz иштеп атабыз. Анткени биз баарыбыз эл үчүн, силер үчүн, мамлекет үчүн аброюн сактап, кыргыздарды уят кылбайбыз деп жүрөбүз. Силерден дагы сураныч, силер дагы кичине сабырдуулук кылсаңар, буюрса баардыгы жакшы болот. Бул апаттан биз тартип менен, сабырдуулук менен, ынтымак менен чыгып кетебиз. Эми кимдин суроосу бар? Менде суроо бар. O basılı verir, basılı verir. Basılı verir. Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.